لتاخن شيخ مقصود وأشرفية كد تاخن مزنين كردانا لحلبة نزيكي 400 آواهيان دعردهجة دا زيان ديتن جبروية كي بدهان مالباتن وان تاخان حتى نها دا چادران دا دجين اما جوارا بحث مالباتا كي بكن وكا نمونه مالباتا كيه مالباتا محمد رشوية خلق عفرينية للشيخ مقصود دجي جروجا شش ماها در باسبوي و چادرين قطياي بهوا گريد ده و جخارا دكا چادر لدردورا شيخ مقصود داتينه تيدا دمينه محمد و هفجين خو 8 زاروكان دناواوي چادري دا دمينن محمد جرداوي را دبيجه جبر عردهجه مالاوي قلشيه نكاره وگرن تيدا بجين وی بزوره جان خوب زاروک خو رزگار کرن هفجینا محمد جینا و فیدانه دبیجه روشوان گلک خرابه